seats and open the air vents after the doors open to maintain air conditioning. For your own safety, please maintain safe distance while Kawai ni kijingjia kabra penra mensim ya ki babon ki passenger ki brasyong ha ka flight Indigo ka bami na Guwahati Syapo Delhi. Kini kijingjia kalong bakawai kalong kami ka brasyong ha kani ka flight kalayo Kempang Kensan bat ka danru ya ka jingduna bandring mensim. Kani kadai ha kapor ka bakani ka flight kalaher ha po Shitengsun. Kumta hadin bagi air hostess kila keli benia ek history jong ke jingkot jingkia jong kani kalong kami kumta klem da penslam kini ki air hostess kila pendat no da ka oksigen ya kani kalong kami hadu banapoi ha airport ha Delhi. Minta sengi kapang rangsong ha kani ka flight kendit kensan kini kalong kami ka basyong hadin jonga kalayo Kempang bat namar ba kaduna plat bandring mensi kumta nagadiang jong air stress kimban si ban pendat no dak oksigen de kumta ikermen makani kalong kami adu bukan dapoi hadali kanom nilai bat ikermen ba kan sayo no ya kemen kabukot bukia. Kani ka flight kadi ka bami ha ka Port Janmir na po Guwahati kumta shwa bangin poi ha ka Nongba ha po Delhi na jrong jong ka flight niyo i ya kini ki light ki bame ha shilenter jong ka Nongba ha po Delhi ka ba itanan adu batakta. अब आपको ऑक्सीजन चाहिए क्या बाहर जाने के लिए? मैं ये पूछ रही हूँ, इज इट कंफर्टेबल विदाउट ऑक्सीजन?